Yes, tuguhaye ikaze bakunzi b'Ubwino TV7. Aya ni amakuru akomeye cyane tuvanye mu ikipe ya APR, aho abenshi batangiye kwiheba mu bakunzi b'ikipe ya APR bavuga ko ikipe bigiye gukomera ngo kuko igiye guhura na Azamu. Ndetse kandi umutoza Darko Novic yahise asubiza iki kibazo, abwira abakunzi ba APR ababwira yuko bakwiye kwihangana kuba baratsinzwe uyu mukino, na n'ubundi ntabwo ari umukino ukomeye cyane ku buryo wabahangayikisha, ahubwo mukomeze mudufatire ibere ry'iburyo. Iyi manche igiye gukurikiraho tuzahura na Azame, tuzabashe kuyitwaramo neza. Reka dushimire umusore wacu Mamadou. Uyu ni umukinnyi ukomeye cyane, umwataka ukora ku mpande zigiye zitandukanye, akabasha gukora ibintu navuga birenze cyane muri iyi kipe ya APR. N'Ubwino TV7 ibagezaho amakuru yizewe kandi azize ibihuha, mu makuru y'imikino tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Nimba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho, ukora subscribe, like, share and comment, ubundi Ubwino TV tukabagezaho amakuru agiye atandukanye. Umutoza Darko Novic yabajijwe ikibazo gikomeye cyane yuko ngo abakinnyi be igihe ku munsi wa Simba Days batsinzwe ibitego 2-0. uyu mutoza Darko Novic yavuze yuko ibi kuba byabaye ntabwo ari ibintu birenze, kuko yari umukino wa gicuti nk'uko ikipe yahamagarirwa kuba yafasha iyindi kipe kwishima mu birori. Uri kumva ko rero ngo niyo mpamvu ngo akabaraga ntabwo bari bagashizemo, ngo kuko ntabwo yari umukino ukomeye cyane, ahubwo icyo bateganya nuko bagiye gukora ibishoboka byose iyi manche igiye kuba ya CAF rwose bakazabasha kuyitwaramo neza, ubundi ibintu bikagenda neza, dore ko ikipe ya APR yo yatsindiwe hariya hanze mu gihugu cya Tanzania. Urabizi ntabwo byari ibintu byoroshye, dore ko ikipe ya Rayon Sport ariyo mukebayo niyo yari yakoresheje ibirori, ariko kaza kurangira bayunyuguje imbere ku murongo. Si ibyo gusa kandi, reka dushimire umusore wacu Mamadou. Uyu mukinnyi rwose kuva yagera muri APR hari impinduka nyinshi zagiye ziboneka kumwe n'uyu mutoza Darko Novic, dore ko aba batoza bose, umutoza wese uturuka mu gihugu cya Serbia rwose uzanabaririze hose uzasanga aba batoza bafite umwihariko wabo, kuko ikipe batoje ndetse kandi ibasha kugera ku ntego zikomeye, dore ko n'umutoza Thierry Fruja ariwe uyu mutoza yasimbuye, nawe rwose yakoze akazi gakomeye cyane, bikaza kurangira ubu ngubu akaba nawe yarerekeje mu yindi kipe kugira ngo abe yatoza. Ndetse kandi nuko iyi kipe ya APR muyitege rwose, kuko impinduka zo zarabonetse, ndetse kandi ibintu bigiye guhinduka, inkoni zahinduye imirisho, mukanguke rwose. Ndetse kandi mbwira n'abafana ba APR yuko mudakwiye gucika intege kuba iyi kipe yacu yatsinzwe iyi manche, ntabwo ari ibintu bigoranye cyane, ahubwo twizere ko ahazaza ikipe ya APR izakora agatangaza muri manche igiye kuzahuramo, dore ko ku mukino wa gatatu ikipe ya APR izakina na Rayon Sport. Tubyitege rero, twitege iki mu kipe ya APR. Nakagaruka mu makuru tugenda tukugezaho
imbere ku murongo mu rubuga rw'imikino mu kipe mukunda mwese. Tubibutsa kandi gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru agiye atandukanye tubagezaho.